I tak, evo samo ono, pošto sam radio reviewove raznih filmova, da spomenem kaj sam gledao u zadnje vrijeme, svi su to gledali i svi su imali jake osjećaje o ova dva filma. Prvi film je Hobbit, bitka pet vojski. Peter Jackson je snimio taj film i to je treći dio iz trilogije Hobbita. Ja kao fan tih filmova i fan tih knjiga ne kužim, mislim, s jedne strane ne kužim zašto je trebao raširiti jednu relativno malu knjigu na toliko produženi, ogromni, projekt. Ali s druge strane, ko što je jedan rekao moj friend, kao gledaj, nemoj se ti zezati, to je onaka velika produkcija i tu imaš otprilike 10.000 ljudi koji dobivaju redovnu plaću već pa zadnjih 20 godina sam zato jer rade na tom projektu, i tak dalje. Taj projekt se zove Lord of the Rings pornografija. I onak snima se i novci se okreću i dodaje se na priči i sve se to treba snimiti i kamera se treba upotrijebiti na svakakve čudne načine i treba to sve, mislim, donositi novaca. Jel profitabilno? Je. Jesam išao gledat? Je. Jesu zaradili novaca? Fuck yeah. Eto ga. Tako da, evo, to je bio zadnji dio iz trilogije Gospodara prstenova, to je / Hobita. Sve dok on nekim čudom ne otkupi prava na Silmarillion, koji sam čuo da kao ne bude, ali bumo vidjeli. Kakav je Hobbit? Pa Hobbit ovak, prvo, to nije dječji film. Nemojte voditi djecu na taj film. Vidio sam onak roditelji koji vode djecu na Hobbita. Nemojte to voditi. Ima puno ružnih detalja, ima tih orka koji skaču, mislim kao odraslima to nije ništa, to je zabavno. Ako volite taj žanr, onda je to guba za gledati, ali mala djeca to ne bi trebali gledati, ok? Tako, isto je Gospodari prstenova, nisu za djecu predškolske dobi. Čak i za osjetljivu djecu od prvog, drugog razreda, znaš, to je... Ako su vam djeca osjetljiva, nemojte im to dati, ali ako su vam djeca isto tako ispod školske dobi, nemojte im to uopće dati, to nije baš za njih. Kakav je film? Glumci su klasika, dobro. Martin Freeman kao Bilbo Baggins nije engleski mogao biti od engleske izvedbe. To je toliko, to je onak ko Bilbo Baggins iz Sohoa, ne Bilbo Baggins iz Shire. Ali dobro, to je britanska knjiga, britanski autor, britanski taj štih. Tako da ok, to je sve super ok. Onda tamo se pojavljuje i gospodin Ian McKellen i gospodin Christopher Lee. I svi naši poznati likovi, kak se zove, iako se u knjizi ne pojavljuju, tamo i Elrond i Galadriel i svašta mi tu vidimo. Tu su isto tako i patuljci. Thorin Hrastoštit, pošto sam vidio jedan spot na internetu, me nevjerovatno, podsjeća na Marka Perkovića Thompsona. I da pače njegovo ponašanje, u cijelom filmu, moglo bi biti opisano kao vrlo rvatski. Tako da samo čekaš da u jednom trenutku onako zareve iz dubine duše. Sjećaš li se kad smo u Shiru bili? I samo onak sad taj jedan... Tako da onak bilo je par situacija koje bi valjda trebale biti tragične, ali onak ne možeš se prestati smijati zato jer samo misliš onak jebote ode Thompson. Tako da dobro, mislim kaj, to je tak. Zabavno. Akcijske scene super, normalno moramo pohvaliti kako je to sve skupa izvedeno, vjerojatno će po definiciji taj film biti više crtić nego film koliko animacije imaju. Naprimjer, mene iznenadilo, tek sam na kraju skužio, zaboravio sam već, da glavnog orka Azoga, glumi maorski glumac gospodin Manu Bennett, koji, ako znate ko je on, nije ni sličan, ne može ga prepoznat nikako, toliko CGI-a da je to nevjerojatno. Ali dobro, evo, to je, svim fanovima preporučam definitivno pogledajte, a svim onima koji bi možda išli na neki kao evo zabavni neki film, nemojte to ići gledat, zato jer ako ne poznajete cijelu priču, a još više ako ne volite ovaj žanr, žali Bože 3 sata koje ćete provesti u kinu. Tako da, ne, rađe vi pogledajte dio po dio, pa vidite jel se taj žanr vama sviđa i tak dalje, zato jer ovo tu po meni je film samo za onak fanove.
A kao joj, pa svi su fanovi. Nisu svi fanovi, onak nije sve objašnjeno baš i tako da, mislim onak. Lepo je to za vidjeti, samo ne zna čovjek o čem se radi. Kod da gledaš reklamu za koju ne zna šta oni prodaju. Tako da, eto. Sve skupa, jedan moj prijatelj je napravio zgodan remark o tome da sada kada su izašli svi Hobiti, možda će si neko dati truda od fanova i fino uzeti nekakvi fini programčić i onda izrezati Hobite, filmove, i spojiti ih zajedno u jedan film koji bi bio po knjizi, vjerovatno. Ne znam je li to moguće, ali evo, zanimljiva ideja. Možda će, sigurno će izaći DVD sa produljenim verzijama svakog Hobita. Tak da onak. Ali dobro, nemojmo zaboraviti da money makes the world go round, jel? Čak i u tim stvarima, jel? Čak i u svim stvarima. Da, to je moja ocjena Hobita, bitka 5 vojsaka.